e con pe do chiamere uno e quero uno con i peia uno con uno curu kai ne do di ko do le chiangalo con uno vere con ya poi won Nyaci mela muze yo samudure be Iwi-Yamo ko jo abiro duchu me ochimo pi ko Yero won Nyaci nyen mela okan luak mela metio winye chawa man me akokwa metiko ajolo tutwale program man me Lango YouTube channel luaka metio winya araberu James alela chuda ento tina tikide tuana kema duong chol ping do hotio humulao ko ichirada ngoa karati lao rampinga ngo ati lao ngoa rachi lao kara yom yechwa ujoni man ka unwa koba leb lao unwa twero koboningo lao koboni muze yosham urima kino doki bim yuba me por lo kame o yabere lao kuche lao obino ka titi te menyi piduk yom yechwa dok tino ruenyo ko por lo me lao o nyi ruoj o men kai piach o giki rek o poroni buam o poroni rat o poroni yak o poroni ruoj o reteni kurum o kwei nong porolo tindo ho gik batuna cho eno mi ukowoni grupa lao pe moho karateni grupa lao binu moha wene luaka metia winye chawa man kape ngiyo ngoa metia timere tiene yom yik ameo mielo uno kede ni kudong tia duoge lao ubido dong kai won Nyaci chel yera do abedo nen chalo yom yich wani agik ingwet batuna cho muze yosa mudure bi tinini oriemo dog jo duj ametia tello kop me Yero won Nyaci nyen luaka metia winywa karango adok tia timere aloki wano winyu ni por loho bedo aloki wano winyu ni udonga rioni duchu bedo muze yosa modure bi karachel kede engineer odongo kune ero tindo wano winyu ni yuba ni oporoko ichirada ngo ati lao kucha ngo adu yomu yiwu ka lao tia tubere kajo tia deep wikiti won Nyaci mela muze yo samudure be Iwi-Yamo ko jo abiro duchu me ko chimo pi tello ikame Yero won Nyaci nyen ame jotia yikare wokim waraga mere mo chwalo khidi chingatine ne pachutura metite bakhe ya Paj district community afamunu pore muze yo samudure be o chano jema me kara paro ko chamero ko bari manno mirmere tine mano mir lwak mela onge eno ko bari manno bero nen no kre winyu moha mogo me witong tia bedo kakatu kede chokre me kanchi le mo bedo timere tia la pol bon lo bochik mela cultural foundation me o weho moha magid duchu eno ko ni put pe atich dur ko bari manno put pe cho warga ken boto do rot kanchi le mela cultural foundation me yaro kanale ni manno kom me bedo won Nyaci dong tu don ko no ento engineer Moses Michael don kune kede wichere do cha ko be ko chome ot lwakani kom won Nyaci don ko no kun ko mete kware ko ni manno po yere kede ba wibie eno ko be manno don kune po dang po cho warga moroke ken borre me kwayo kicha pia lano ameno binu kere kome kede kom la lora kede dang me weki rio ngetere me entelo kede nying mete kwaro lao ento tia rabere bon lwak ni manno endo duogo ko cheti lao cultural foundation eno ko be manno mo atutario kede parwe ber kong don kuna chelle ubin ko ngwacho laro nyimu kiko kede ni metu de manno miro twinye chalo won Nyaci melao ento kiko te binu kwero tamre ni oko ame miero en ko dok chakri cho warga to weko tichero ko te ministry metic kede wora kachi ame tu manno ne chung me ber won Nyaci enda ko be manno witong pe
okubo chik nyone polo bugni chik me chimo jo me bwo yer won nyacha nyen pieno chik mien twero me chimo jo bich ento gino gugo me chiko ko jota chimo jo abiro twal mano wego ti ku kwayo tino la duchu amengio chik keren me maro kuch doka me pe keren me to me le yuae me mi yetama ber me mako lo hotela kuna ene biruti kere pilida mere me maika buango tim me kubuyi haman ene mere maneno moka duchu ame wito ka to kere chokre gi me margarita put petich piano moka jo mo ya borudo kune ujeje bo yi haman duchu otabin me jo pelo bo chikro duchu me mete do cabinet pe o kero tamge yere piano puode lo dan cabinet ro kocho piano chabeta chon Pien cabinet chon ne tete Prime Minister James Robert Ajal ubino libere to go joy lao cultural foundation ko chalo company kungin re ko joy ko chon be man nero to bino ko bino no e pode ba ko jo duchu mo bino yer metelo yer won nyacha nyen ne kwanyo kache en do he tuchu kan ler ni no komme ber won nyachi tia don ko nono ana tia lokere twon chwe chunya duonga petwere metindi ni do winyo ni muzee yosamodure bi oriemo do jo abiro lung ameo bino yero ni mano jo amedong bino tello yoba me yero won nyasha nyin ame program dujda dongo chano ko borwa kita me yera biru kiri dujda dongo chano ko borwa ngo akara tia timere laung ngo miu jami me lango duj bedo ka lutu he peti ginora waratira chiet ka biru moha yidano o chirwako allo din kede twon chwe chunya duonga petwere muzee yosamodur ana penyikong akaka lao allo ki ine nikobo idogi ne yinde gikotela kome won nyachi mohane da yini te kobo ni yoba mecha ko yero won nyacha nyen mirdo waranyim ame wano ti twon yom chunya dung to twale komi me yindi kato kere kore chunyi me neno ni mano kuch me lao duogo bero kakare tindi do ngo timere jo mena tie chupi Unity FM won komma talika me dugo wi tong me lao karachel pito kelo yo o komni manoro jo mara chungi raj ikum lao ena yeti ame yudu yo cham tamar raj pe don wak o kelo komni manoro yo cham pe twero me kwanyo dula me tia talo yer won nyacha nyen na pieno kanchelo wi tong na yo moko ge dogdang kache eno dure bi unu pe amito chire unu miro kwero ko je chor me kanchil eno bedi man neno ko ni kopa me yo chamo ko ni duchu yo repetie yo atia wara nyim kiri kopa be me kwa ho dongo lao ni be yera ame miru ti yenim lao tikiri twon wang chunya dit me cheltini now muzee ando apenyi ni amane kayindo iriemo jo ame obino chano metelo yera ni oko eta naka ni lingiti peda iromo kobuginoro ngwati atimere jo mena doko chupi jo mena doktia mitballo kuchelaone le wichu chir waoko amantin doko chawunu doki chirana nyin akemo doko chaheri tit kuku doko chaheri lango karamante bigi hawen jo kere tia kobone kara konya won nyachi ngo twara dung lango bira bon won nyachi ubiru do ka witonge ka kope won nyashi dong tia right kiti ngo akara tia yelo lao jami duj me lao ngati miti beret diru ko apore ko e kwania MPs me kwania do chao tubere laro nga meo o mio ambulance obino ikwania pedang dano kwanyo chin ne chao mere ba kaka kubuka ne wan a chalo tela o notte eno kelo ambulance a chika monu kopte tumoko eto ngati miti hane na ya kelo ngadi dang hane na ya kelo chairman local council bit o gwala dieba da ko ne na ye bi ne cho warega ko ne no ko ko ni miwa ngo ado tilao wuna chel obino me konyo kwania luak me langa chel
ichirana ngoa du tintia okato do hilao kodi timien wan peomito so luak melao we kwa duana dok pinga nok akemo eno omi ado inera tiel lokiti ngoa do bini lao tinini yom ye kugo adu no lao tikere ni lao no toko ero tindo cha winyu kopa nyin achu choko winyu koro kani jomene na doktia rayo jente koro kani ngamiro cho wariga lao kara pe biro organize pingo lao kara pe note pingo ara tia neno nimo unu miro kodo hawe unu do kopa Yero won Nyaci ko jo konkel ka kuj we kong won Nyaci chel kong do tel kopa Yero kong termo mod e ka ota chako Yero ngato kene pie kom jotia miela jo in puro note kujo bino kanina rio Yero date bino ko kudi timmi perwate kala chel aratia tamoni lango miro kong healing kong mumud otai chano jo dang mi lango long bol queer me Yero won Nyaci gi mi lango long bol queer kup mi jo kane jo apara biche ken na bol queer e ka otai Yero won Nyaci me bino telo lango long kudi timo wanang do peomito in fact ka jo amito kelo tele lagi ducha yamalo ta chako tele dokiti kadung kuj pero bini lao so tindini obero dok timor mele wicha duong matek kuja me onutia bini lao dok ya baleko ite group wa me lao global network abiro nena kima me joti kere abiro neno comments kede posta pulla papat akemo tia me ochiro joko joki ne tia koboni mano mir dang yeyi mondo chung yeyi mondang do chung e beru won Nyaci ka gini do aberu kiti kara kucha ngoado wano beru nu kede lao amate nguti kado yer wunu won Nyaci chiela me oberi cho ko da pola beratie joke ne tia micho ni won Nyaci miru bedao kara mano woru kede kwere ngogi ngwachungu ni kopa chiel itama chiel jo ame akelu kuchi ko ter wuru jamini momod mane no mi ukoni grupa lango pe mo grupa lango biro mo hawere a jo ame lao miru koda hi dohi tijba jo dini ane wun katuno rumuno dok ping eno mi awuma shana kobo ni akadi do beda kuchu bino jo pe weg lego chatan tia choyo jo mere wano neno kita me chatan tia tikir chatan pe oberu chatan oberu jo chatan oberu dano chatan oberu kom yin nen ko ngi ko chunyi kita tikir ikobi kom note ame obino ni chunyuru me chatan ti udonyo kwa yakina wu wan pe omito wano mito note wano mito kuj omito nyudo omito mara ilao omito don lobo kudi gini na miyo joko penye wigi ni konya won Nyaci do ngo ka won Nyaci petoro noto langi dujte dugo kara chiel konya won Nyaci do ngo ka won Nyaci dok tia mito ka popogo yijo konya won Nyaci do ngo Uitoi konyo karo bedo ngo waro tiu mito nena loha dang timma meo chano metelo kuj ke lo kuj jo ame unutie yele woki di chengkere di wor kara yele wudung tikwene kada hodok wundok ochako dok itit eta kok ni peyol wunu kada chiel peyol wunu yele wunu note duogi lango pien ino kata titiri ineno wunu kita me yom chwing ti uno chir lao kere
Ita man jo mora rio adek do chaho ko. Kope chiem laga, kope mitoka chiente, kope mitoka chieme na medwoko wa chien kare. Aman jo ero kato ko ni won nyachi mier bere no lonya ti chiente. Waro nero tela di lonya ti luoki chienne o temela ongo. Wano mitoka note, ngatora twaro noto luak. Ngatora twaro kubu jo. Jo inatiedi jotia mito dongo lobo, jotia mito note, jotia mito ti karachiel. Amano ero, apoha ero bino ko. Apoha ero bino ko kumi borwa. Wan jo amio tiu mito kujwake. Apoha cha hero ko e borwa. Amano cha wuro ko ni won nyachi miero bed. Daho ucha wuro ko ni won nyachi miero bed ngata me lonya ti chenne. Wang ti angeyo nga. Ami ngo. Nen kong kadi president kadu yer ngata chalere. Podok yin ko miri mede kede ti. Enu mi borbino ko ni achana kwa kede luere. Pe par pe Yero ngato lony. Par ngoa me yini bino timo. Pineno ni yin. Achalo dana chela yi pashu yini don. So, arami to cook bod langi hotela luaka papat. Pei duak wa wunu chien. Pei duak lao dok chien. Yung yi ungiu chamo Christmas a berdo me atiteni. Ena mani chiran do bino ko ilao. So, an James alela chuda. Atikere tuan chwe chunya duong tutwal. Ngome okato dok tin. Me winyu ni manu muzee yosa mudur do horimo o ker dog jo metia tello ko pe yera ko manu jo en pe ngio eta na hawu macha jo lengiti adung yelauti ya yum ko di kopi dokter pori bim ban pe ngodoy so ara metoni hotela Roma papat katunu Pien kau biro timere kiti imi yuno langi imi yuno lao ayate nyuti wa kima megino tikere wan pe biro kanyo cheri wa na hawene wan pe ye so muzee yosa modur achalo yini cho warega kaberu long wano neno Pore mito ni mano engineer odon kune kong dok cho warega kwa kicha burli. Muzee engineer odon kune kita yindu ya ito ore kiroko imuel legiri duogo peng ana kwa yone timber yin cho warega pege iber won Nyaci yin cho warega Nyuta mi kan leri indui chungiru ko pink kita da di chung kiri wano ti ungeyo. Mewe wando nen ngoa do ati mere. Kako miri mecho yo ka wari ga ke ken cho. Wan pe mi to ginora me adwoko wa chien. Dan wano kwayo en muzee yosa mudu ni mano. Chunya me yindu dui kato kede. Pedo ki mi jo mora dega rio moro dog duhi ping te ketu le wichi kumi ya kini kuy itiu ticha tek mekelo lao kara i uitonge mia chiele piera ngwen iwie ame auma chobero ping jote moko jote note jote duo kara chiele ngom yo dai mit nyuti wani konyo witonga yedu pea kada chel jamma wuma chakopa wano beru winyo ni laudo no tokoni uberu jomora me unutia teti waguba so wano mit winyo kong do reporter chill memi wa nge ngoa me wano ramotimo me u yod ana poyo to alwaka metia winya ana koni uchungu una tek ubiru una tek uloi una tek
oneno ni kushu duogi lang. Apo yuno tutwalan James Alela Judah.